Kao što smo najavili, poštovani gledalci, danas ćemo zaista razgovarati na različite teme, a jedna od prvih odnosi se na kulturu, odnosno Vranjsko pozorište, koje će u ponedeljak imati novu premijeru. Reč je o predstavi Kuća Marije Pomoćnice i meni je zadovoljstvo što mogu danas dobrodošlicu u naš studio da poželim Bojanu Jovanoviću, umetničkom rukovodiocu pozorišta i reditelju ove predstave, i Marti Kostić, mladoj glumici, koja je osim toga što glumi u ovoj predstavi i još nešto radila, ali ona će nam otkriti. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje znaš. Bojane, nije dugo prošlo od premijere vaše poslednje predstave, to znači da vi tamo u pozorištu uopšte ne odmarate, nego radite punom parom, iako nemate još uvek svoju zgradu. Pa evo, kod nas je bukvalno da se kaže nema odmora dok traje obnova. Tako je, ako traje obnova. Pa jeste, radi se stvarno puno u pozorištu, ne znam, ja sam bar navikao tako da vi ne znate drugačije. U pozorištu nema ni prestanka u stvari sa radom. Ako se ne rade predstave, ako se ne rade nove predstave, igraju se stare, pa se onda spremaju nove i tako dalje. Pa jedno i drugo paralelno. Evo recimo sa ovom predstavom smo krenuli rad još u februaru mesecu ove godine i uz razne prekide zbog obaveza mojih pre svega u pozorištu, na festivalima oko premijera, pravili smo pauze i nastavili negde nakon premijere Jelke kod Ivanovih da završimo predstavu i evo, bliži se dan kada će ona se predstaviti publici, to je u ponedeljak 25. decembra u 20 časova u Domu vojske. Odlično. Marta, reci nam nešto više, znači predstava je po tekstu Ivana Cankara, ali još nešto o predstavi, kolika je glumačka ekipa, vas nekoliko je mlađih glumaca, vama nije ovo prvi put, da tako kažem, već ste imale svoje debije na sceni i u nekim mnogo ozbiljnijim predstavama i u prethodnom periodu i tako ta jedna grupica se izdvojila, je li tako, i odlično radite. Pa da, nas je u ekipi 10 tačno. Da, to je tačno ta ekipa neka koja već ima iskustva. Imamo još dve nove glumice koje su sad krenule da idu u glumačku radionicu. Inače, predstava je rađena po tekstu Ivana Cankara, međutim, Bojan koji je radio dramatizaciju, on je dodao dosta elemenata i da smo povezali celu tu novelu sa današnjim stanjem i sa današnjim nekim primjerima. Pa tako imamo dosta primjera, na primjer vršnjačkog nasilja i dosta onoga što se dešava s decom, s bolesnom decom danas. Da, u osnovi Kuća Marije Pomoćnice i po samom Cankaru, dakle, trudio sam se kad sam radio dramatizaciju da negde ne pobegnemo od izvornog dela, što je negdje nepisano pravilo, prosto glupo je onda sedi napiši novu dramu ako hoćeš da praviš nešto novo. Prosto, to smo i na postdiplomskim studijama radili, u smislu kada se radi dramatizacija, prosto može da se radi aktualizacija malo u odnosu na današnji trenutak, ali da se izgubi ono što je sam autor hteo da kaže, prosto nije dobro, da to onda nije taj komad. Tako da ja sad kad sam radio dramatizaciju, trudio sam se i u velikoj meri ostavio izvorno i replike i situacije koje je Cankar napisao pre 100 godina, a tiču se upravo odnosa društva prema deci, gde imamo zanemarivanje, zlostavljanje, nebrigu prema bolesnoj deci i tako dalje. E sad, u kom smislu je naša aktualizacija? Mi smo tu dodali vršnjačko nasilje, dodali smo motive, mislim, to smo uspjeli da kroz dramatizaciju te iste likove provučemo kroz još neku situaciju, prosto uz neke male dodatke. Vršnjačko nasilje, dodali smo taj motiv da nam deca umiru u bolnicama, da ih lečimo SMS porukama, i ove neke slučajeve dece koje su nažalost tragično nastradala opet nebrigom pojedinca, nekih bolesnih umova, društva i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom smislu je aktualizovano, sve ostalo je prosto isti motivi, ista priča, čak i sam tekst prosto je uzet iz izvorne novele Kuća Marije Pomoćnice Ivana Cankara. Znači, veoma je edukativna, da tako kažemo, predstava za sve. Da.
i onako upozoravajući, ako tako možemo reći. U današnje vreme često govorimo da su ne znam, ovaj moderni način života nam je doneo svakojake boleštine, ako tako mogu reći, ali i pre 100 godina je bilo, evo, kažemo, izanemarivanje dece, znači sada možda imamo neke modernije varijante, ali svakako se tu ništa nije posebno promenilo. Kako ste uopšte došli na ideju da dramatizujete jedan ovakav tekst? Pa već duže vreme to stoji kao ideja. Moram da priznam, supruga mi je dala ideju. Ona je student završne godine književnosti i kada su pričali uopšte o tome šta bi mogao da radim sa mladima, šta je tako aktuelno, a da je prosto neko dobro delo, ona mi je predložila, u stvari rekla, pročitaj Kuću Marije pomoćnice. Ja sam to pročitao i shvatio da to jeste delo koje želim da radim. I stajalo mi, još pre vođe u stvari sam ja imao u glavi Kuću Marije pomoćnice, dakle još pre 2-3 godine, ali onda je bio problem kako to dramatizovati, ko da mi radi dramatizaciju, jer prosto nije jednostavna stvar napraviti dramatizaciju jednog proznog dela. Onda sam upisao master prošle godine iz režije u Skoplju i kako se zove, tema za prvi semestar za ispit je bila, ispitni zadatak je bio dramatizacija proznog dela. I onda sam ja kad sam čuo još u oktobru da će dramatizacija biti tema za ispit, onda poželeo da spojim lepo i korisno u smislu da i izađem na ispit sa nečim što želim, a i to što želim napravim da mogu da radim posle predstavu. Tako da se lepo to spojilo da sam uradio tu dramatizaciju u februaru i onda smo krenuli da radimo predstavu. Kako je raspodela glumačka? Znači imamo mlađu ekipu glumaca i... Pa to su cele ekipe mlađe. To je u stvari omladinska scena pozorišta u saradnji sa udruženjem CUG, ili CUG teatrom, kako mi zovemo. Projekat je školsko pozorište. On se bavi upravo ovakvim stvarima, dakle problemima mladih ili lektirom, dakle sve što je vezano za srednjoškolsku omladinu, pa i nešto malo mlađe za starije osnovce. I vrlo je važno da napomenem da je grad Vranje podržao projekat na konkursu za sufinansiranje projekata u kulturi, izdvojio neka sredstva da realizujemo predstavu i mi smo zaista zahvalni na tome. Da. Marta, reci mi kakva je tvoja uloga, kako si se uopšte snašla, ili ti se dopadaju ovakvi tekstovi? Da, pa ja način glumim Reziku, to je jedna od tih bolesnih devojčica. Inače, sama novela mi se jako dopada, pročitali smo je svi, a dramatizacija još više. Mislim da sam se dobro snašla u ulozi, mislim da smo se svi u stvari dobro snašli, da veoma dobro funkcionišemo kao ekipa, s obzirom da smo radili i ranije. Probe su bile naporne, posebno posljednjih meseci, onako baš intenzivne, a vi ste imali i druge obaveze, kako ste stigli? Pa... Kažemo da su probe naporne pošto traju više sati, ali to u stvari nije nikav napor, pošto mi to volimo, mi volimo da radimo to i tako da nam je neka vrsta odmora, nije nikakav napor. Da, ma ne, jednostavno mislim imali ste i drugi obaveze i škola i drugi aktivnosti koje imate, znači ali dobro, kad se nešto voli, kao što ti kažeš, onda može da se stigne. Osim glume, ti si ovoga puta radila i nešto vezano za muziku? Da, muziku za predstavu sam radila ja u saradnji sa mojom profesorkom solfeđa Aleksandrom Savić. I eto, ona me dosta pomogla što se tiče muzike, radili smo zajedno aranžmane. Da, Saki nam je puno pomogla, stvarno, i hvala joj. Ja sam negde znao šta hoću u smislu izbora, koje numere, ali prosto da ne budu izvorne onako, u principu je muzika za decu. Izbor, ali da ne bude onako, da kažem, dečije, nego prosto smo napravili, odnosno njih dve su napravili jako lepe aranžmane i to se super uklopilo u ceo kontekst predstave. Odlično. Znači, premijera je u ponedeljak u 20 sati, fokus su mladi, ali naravno da može doći bilo ko želi. Apsolutno, to je večernja predstava, dakle svi iznad 15 godina mogu da gledaju tu predstavu, dakle ne samo omladina, jer je zaista jedna kvalitetna, dobra tema pre svega, zanimljiva i vrlo, vrlo poučna i tema koja dopire prosto ja mislim, do svakog. Evo, mi na probama prosto svaki put kad gledam probu, svaki put nije dosadno, prosto sa velikom pažnjom i kolege koji su bile na probama su to potvrdile, da zaista predstava od početka drži gledaoca u punoj pažnji i koncentraciji i tako sve do kraja. Prosto, to sam ja njima pričao kad smo krenuli da radimo, kad je u stvari počela da se nazire predstava u svom obliku, da
nakon vođe kog smo napravili pre godinu i po dana i sa kojim smo osvojili sve što smo mogli da osvojimo na festivalima omladinskim i amaterskih pozorišta u Srbiji i regionu, pričali smo na temu da apsolutno na svoj put to ne zanima u smislu da li će ta predstava ići na festivale, koliko će biti dobra u smislu sad nekog kvaliteta i tako dalje, da je najvažnije da ispričamo priču i da predstava, kako volim da kažem, ne da govori, nego da vrišti. Evo predstava stvarno vrišti i vapije i zaista dopire do gledalca, a negde se sad ispostavlja da je i po kvalitetu da ne zaostaje za našim prethodnim projektom i nadamo se da će ona imati čak i festivalski život kasnije. Kako da ne, u to smo mi sasvim sigurni. A recite nam, vi ste sad, Marta, vi ste se vas nekoliko već izgradile, tako kažemo, sad će imati neko iskustvo, hoće li na neki način ovo odrediti tvoju neku buduću profesiju ili... Jer ljubav prema glumi može da prevagne nad ostalim nekim ljubavljama? Pa ja, sem da se bavim glumom, sad bavim se i muzikom, tako da sigurno ću se bavim nekim vrstom umetnosti. Kombinacijom. Da, bilo bi odlično kombinacijom, ali mislim da će da me dominira muzika. Dobro. Marta će biti lepo, bavit će se muzikom, a igraće kad god želi, a onda će da komponuje muziku za pozorište, to je najbolje. Tako je. Mislim, ona je talentovana za pozorište, apsolutno, to nema zbora, ali prosto znam da više naginje ka muzici, mnogo duže se bavi muzikom, a eto, taj spoj možda bude jako dobar. Vi ste izgradili ovu, da kažemo, glumačku ekipu koja sada baš onako može, na koju možete da se oslonite i sa kojima baš često radite i evo i ovako ozbiljne teme obrađujete. To je zaista veliko bogatstvo. Apsolutno, pa to je zaista ozbiljna omladinska ekipa. Ozbiljna ekipa, većina njih je po nekoliko godina već tu u pozorištu, prošli su i obuku, igrali su u predstavama sa ansamblom, igrali su u predstavama sa svojim vršnjacima i prosto, opet da se vratim na vođu, ta ekipa je skoro ista, nekoliko njih je sad novih u ovoj predstavi, a ekipa iz vođe je potvrdila kroz festivale da je u tom trenutku posljednjih godinu i po dana najbolja na Eksiju prostorima, ne samo u Srbiji, tako da od 9 festivala su na 7 pobedili, osvojili 32 nagrade, tako da prosto su potvrdili svoj kvalitet, a plus se to potvrđuje time što svake godine nam neko iz ekipe upiše akademiju. Ove godine imamo Anđelu Vlajković na glumi i Mariju Mladenović na pozorištoj režiji. Prošle godine su ljudi takođe upisali i one tamo, dakle više od 10 studenta na akademiji u posljednjih 10 godina, što Vranje stvarno dugo nije imalo. U principu ima nas glumaca sa akademijom, ali nekako je veći vremenski period prolazio između naših upisivanja akademije, a sada bukvalno svake godine bar 2 ljudi upiše neku granu pozorišne umetnosti. Prelepo, to je odlična satisfakcija, verujem, za vas i za vaše kolege. Apsolutno, pa i najveća. Da. Da podsjetimo još jednom naše gledalce, znači premijera predstave Kuća Marije Pomoćnice u ponedeljak od 20 sati u Domu Vojske. Tako je, prva repriza u četvrtak 28. isto u Domu Vojske u 20 sati. Hoće biti još nekih predstava do kraja godine? Biće, što se tiče pozorišta, biće još Amateri 27. Amateri ili Kako snimiti porno film 2. I onda nastavljamo posle praznika, dakle posle Srpske nove godine, tamo negde, mislim da je 17. sreda, pošto sredom igramo predstavu u Domu Vojske, da će prvi termin igranja biti 17. januar. Želimo vam puno uspeha, evo ovo je prilika, možda vidjet ćemo se na premijeri, ali ovo je prilika da vam ovako javno poželimo sve najbolje u novoj godini, da bude barem onoliko uspešno koliko je bila ova 2017. a sigurno i više. I puno uspeha sa novom predstavom. Hvala puno. Poštovani gledalci, naravno preporučujemo vam zaista od sveg srca da odete na premijeru, a ako ne stignete na premijeru, na reprizu nove predstave Vranjskog pozorišta, naravno i ostanite i dalje uz naš program.